Ghana duko po jeside ame akpe blavevo ene alofa aseke blanyivo enyi le COVID-19 dolele pe nyaome ke ame akpe blavevo de ke bla adevo andre po haya imeke ame alofa de kabla eton vo aseke tro megbe emafiabe ame akpe eton alofa andre bla enyivo eve gale dolele pe asimeku eye ame alofa ene blandre yawenye ame yeye yo po dolelia le miape amugano tomia mi po jeside ame alofa ene bla ene vo de ke ele ho municipality tea mi po jeside ame alofa de ka bla enyi vo aseke Mo Jadodo Toki Pele Dr. Jokuto Senanu, Amenye Deputy Voter Regional Director of Health Service, Allo Donojikpolo Lemiape Amuganu Tume, Pe Nunola Pe Pedonto, Eponu Dejesi, Ale Dopo Wana Ocho Ya Egie, Le COVID-19 Dolele Pe Nyaume, Lemiape Donoko Ogie, Ega Dejesi, Ale Ke Donojikpolo, Alonu Ikewa Donojikpolo Bwa, COVID-19 Dolele Ale, Upe Do Naume. Na Amalofa Kafa result last year. Ina kwe vivi ngabe number 1 to 10 ako for result koda atupare kama number 11 to 20 ako result akoda atupare kama 21 to 30 akwida atupare kama na awudu poma ye 1 to 10 afima kata positive arakameja aro tube atupama positive arakameja lamo ko afiaba ama 1 to 10 mokata marakamela positive na agalan kura 11 to 20 anji ina ko amofa hoho vivi kofu koda hamama ina wudu poma ha ikata negative ukafia ama 11 to 20 ya ukata negative tayinga pooling emino boblo now na fifia dollar vaji ye dollar agbakaka community transmission aba emila fia na awu ama 1 to 10 na kwida tupare kama na run a tester kai katala another positive gafiaba fishado na gatro aga avawe deka then akpo ame number 1 to 10 atupama ko for 1 to 10 ama vala so now you have to disaggregate it and make it 1111 that the more cases you have ko gafiaba pooling ama thing adogo ko na o pooling igata agba na positive no ga ta fishado na gatro aga with the karika ta cha positive molia pooling awonado me kaka onyafishia cases omi kokpoma it is more than before a day may record na 2 cases 5 cases another 7 cases kloto kaka fishia bereka 10 record cases alafa oma ana ta pooling it has its limits fia ma doga tututu ta zo me ga try individual test so that maka ni the individual test ananga 3 hours wo hoga na ananga atupa alofare kaila show cha na puli woma I think on 1000 within 3 hours fifia na wom de kareka gafia ba aten wo 100 within 3 hours na ban kura duko bubu ma Italy for instance l'ambassadeur la bu fagba osugba vien 200 300 was a disaster na makela duko bubu ma na namnumo ajo na eva Ghana ya ten glekla vavasa ntoba lamasa dola sika orokyu ko savo ba yo awure share no po amugbo odumato daw oho dollar Magboba over the last figures GMA Ghana Medical Association aro Dr. Obohabobo release after I'm alofa Dr. Aba alofa kaima aho dollar la Ghana ntoma Dr. Obu Fagba fia oba omana adewa ono ajaba oho dollar la do offer adoha ajaba ohwela afibubo na make no civil odo mato do oba the kaima buyo agba afi the other support services amado go for agba nganu tere nyaji alaka gbagba ta anguda anu gada the fado wa atem buiba la pamagoji romahi ami ogbona afima romahi ogbona ANC ta akpama akpobo romahi dolala ma marakencho ta madaba na do PP motobioko kaka na poko romahi we aro ala records ami ogbona alo zoba manaro maska mario
ke aten hui kokperengwa domahia the stock management of the PPs regional directors only, district directors only. The facility the share aro koji the share ha koji nola only na PPO aro aweo mi dona ko to na kofu flami aro kyo na ato national Havana regional district or facility no me na ma aten job o domahia me do offer ka aro koji the ka ukona ama aton bashiagba ta onana PP aba omawu gakava jobo la mama ovakpo amari vagbo ko fiaba otovo gakana ira kojibubua obuiba o amaton gbopoga gakamera kakweva ko ka afma arali that distribution of PPs nanama it's a very fluid situation. Ta mi agbajamba mia audi miaji ruduare sika nonyi na PPE ali na marato vomko miano quickly miano balance mkaba na gbashiagba PP nano anyi na mashiama PPE avovoga ala bana angu nyana zinra ijire kako na rashin na kwefugba ta na oko PP vada ho now oyo ihe tenvo avovoga ta haya miaka taminga ba dollar la yeyo nya chama la miafa health insurance for do platoa yama karijiba na miama gbokoma the cost of PP ha alam ta fifi ajiru do kata kombe but what is the sustainability so miaka tamiano nchi bumfia ba like health insurance tariff platoa da mi atroshin na kojonto ono ga repom akono PP platoa flama so angwe ye share never challenges olang aro afoklingo alang tanan nami gango bayimsa makaijiba mi adumo kata kaga vivi ta akaba mi kata mi wodaka ba mi ajaba na mi akpara wonang na mi aten tututa na COVID-19 ano dorala mi adomi akwa ya ta mi kata zo mi anu ala novishima nyawodo lashima na mi atengwadu dolaji menge America fa do wana onyo aba health expert ni maglo ko ngeba ni ozaba mi akata mi awo na mi awoma ni egbana joge ngeba afisha fi na la atenho dolela ta mi cheba na ontola wa famafia viola bo na dodomu yinara ashima marongo chiwiyo loko ina gara ashima ha do machuchumala okla novio domo inai varo avu la avurufa ha afma ha na make adoma chuchora kamalio na trogbo va fama e viola fama ha aten hodo la chugbo ta the basic thing ozoba mi akata mi awa ngaba na mi jimba mi ahamo na dollar fa kaka azoba mi aja gbana mi awoda soji agloba abi schools are communities within communities afiaba wo ha afiola olorokushi togbi owe mi agloba is a very controlled environment afjaba amumo ganadio amumo dona sunagbo akala mi afo ada community aru mi afo gologioma ya amu dona kakule amagare moruna ngochi wikloto akana gare school environment amafia apoba dodo gare Ghana Health Service Ghana Education Service mi awodo ba mi aru nano aru secular dodo an mi afa school da share na ya COVID-19 preparedness and response team ame okpona dolema for na ncha ali na agara afima ha okpo isolation afio quarantine facility afio poraga PTA ha miedoka blio na namnuma nchin ni review ya ha jila onya aba nose mask platoa onya ta ni Ministry of Education amara na review jila ha okora kokpi emienu fonfia university ola suku secondary school ola suku basic JHS final year ha ola suku la SHS banya okata olio final year kweli kwa fiaba ana nagaba duma tutunano odomi la over classroom la over animal for aro dormitory ta na lankuda environment manchia aja jamba that controlled environment o bon o secular roji o ma wu nyafa shioma aro miafa vurafo aro na kujofia na vagareta fafia marakama ngochi wiromo ta that na lankuda adherence to these basic principles unjia
ejejema be miaƒe sukuwo tɔ egaka me awu asiwo me kple gologui bubuwo me nyemeka ɖe dzi be mareka te gblɔ be eye epidemic alo pandemic eya dzi yim le Ghana dukɔe me efia teƒe aɖewo lia ya dɔléla Melio, Dolala Makakamo. Me a global community transmission. There's community spread everywhere. Now you're Greater Accra, 13,000 cases. Ashanti region, almost 6,000 cases. Never Volta region, 441. Never Hua, 189 cases. So there's community spread. That community rashada spreadly. Na la Agbafia Volta Ploti regional. You have over 50,000 students in the secondary schools. Volta and OT. Kokokwa na 50,000 students in every community. There's likely to be cases. Gologi Reshiarama cases atenoin. Tana ama akpabla aton son va umare tafatafoa. Kokokwa cases aro duduga chofima. Kaka abale miekona amogbo la tafare shiara. Na make na case are jola sukuara maha. Etaba mia jagwa mia grafima mia kugboba dolala maga kakao. Tana vam gangutoma iha maya sukuaro ho dolala ya kami gara makaba na gara makaba ka repo ama ka ameo do kaklama ha awududu kpɔne ame abali na wɔge na ama le afɔme le ahɔe alo ama le afɔme le aŋlɔ kɔdzi alo afisia na do amewo katã kpɔ le suku aɖewo ma emi ɖe kpɔ amewo edo amewo katã kpɔ amewo do kakple ame ma wo katã le negative elabena wo ŋɔtsiwui kple enu bubu aɖewo zam ta heye le vevie ko na mi nye be na dzɔ nenema eze be miafo kple dzilawo ta suku ɖeka aɖe mieyia miefo kple dzilawo amewo ho dɔléla dongo amewo sukuviwo ho dɔléla miefo kple wo dzilawo emegba miefo kple teacherwo katã kple dɔwɔlawo katã le sukuxɔ miegafo nu na sukuviwo katã miegado ka kple dzilawo katã le sukuma tso yevu emɔ geɖewo dzi text messages kple tɔ ne mesiam na se enua dzi yim tututu na ɔnya be ɔkpɔ kaka ɖe dzi be ale sukuwo la ɖeviwo ƒe dedienɔnɔ ele dzidzi ne mesiame alo teƒea enyo ne ɖeviwo ke le hemama wo ŋutɔ hã ɔteŋ ayo ɖeviwo to woƒe house master alo house mistress wo dzi obie ɖeviwo be niwo mi sesema ele me nyateƒea ne hemewo katã vɔ yewo kpɔ be awo ale eŋuwo la yewo hoe de me nenema ke PTA kple school management ɔnɔ anyi health service na nome education service via katã miaganɔ anyi adegble tso hema eŋtsi heye le vevie koa ekpɔ be eŋu ɖe sia ɖe nɔ wɔwɔ ga eze be nakpɔ gbɔ be community engagement eli community empowerment community buy-in eze be amewo ƒe viwo le afi ma hã ɔdze agbagba nɔ ɔhue ademe afi ɔhue deme hã menye maɖeke ƒe view alo opinion yina nage be ɔhue ademe eze be ekpɔ be ame ɖe sia ɖe kple yo risk perception enye be maɖe lia ne kpɔ ɖeɖomahi agbagbladza le xɔma ya eli do ge ɔƒu ɔsia do gogo ya evɔna gake maɖe ne kpɔ eda hã le xɔma loko be o tso nam atsi aɖe alo nam dzi eyi aɖe nam atso ta ne eda ta risk perceptions eto vovo ne maɖe se hlui be wobe corona le adaklo ame aɖe gbɔgblɔ ge be o yime gatete ge ɖe adaklo nzio ne maɖe si agblɔ be o koke ne leke yewɔ gafi yate yi ɖe adaklo ŋɔtsiwui yeɖoɖo ge alo ne yeyia ede be dometsotso nanɔ anyi ede be yanɔ si klɔm kabakaba ekpe so miete opinion mazange akɔ wo dɔ elabe risk perception ame sia ame kple etɔ ta nie miate wɔ koe nye be let's look at the issues objectively leke kpodzia le na koe sɔ kple afi review tso afi re kpodzia leke wo le ne egere miaƒe gologiwo ma ba le megble do ŋgɔ ese kple ɖoɖo heya amewo le wo zɔzɔm ɖe dzia mo zɔzɔm ɖe dzi o ame neni nos ma srɔ̃ le miaƒe aƒewo me ke review no le aƒeme hã ate tu vɔ ɖe ɖeviwo ŋu 24 hours be mo gadoa awo ɖe ne tu vɔ hã wo dzodzo ge ato flex me ado ava do kakple amewo ke le afi ma hã ɖeviwo ta ho dɔléla kɔkpe ɖe ŋua amewo le sukukpo dzia ƒenenie le wo si eƒe 11 eƒe 19 eƒe 20 20 blave ke le amemewo doma ne eva dzɔ be woho dɔléla leke dɔléla nɔna
mi gleba dolala haya ama fa lama pohongwa ale amusa ina nagabe arujiwa ro matenji orugo a review wa o fa lama pohongwa asang ta oduma to gere na va job o dolala ha do va hia je shama jago na je shama jakura ano amuma sasango ka otin haya boga na oga IG asrum ta atobana po factors mo kata afina take a decision bang kwefia achore de nyafa WHO General Director General Tedros Ghebreyesus ana gogbulambari ataba mia ajabagba ano agba nyafa agba COVID-19 lifia as mia kajagba no mia fa agba nom ado we have to learn to adapt to the new normal ala bana dolala magbana joga agba aro acho agbona anyinoga at least some 2 years ka la 2 years ma la mi gogbulamba sukuda dama aganyinoga na me gwegwana gbogloga ta azaba nya alam kuda nyo katanchi achoma ucheba final year medical students li mieba COVID-19 tamu gatro ira suku avanglo dodopo ka afa haya doctor ko maga dodogo afa ga gbana doctor bubuara ka maga dodogo ka doctor ro retirement iga ro mozonga platon ka doctor afa khama didim afa final year to mu podo ova kpada adwanchi na ono adono ogbopom ka la hamama amogbana ufa gbobuga de dolala bubuaro ta labana ay doma du ama oyira kojo yamba operation nawa doctor kamalio ka decision mi take fia lo peremianwa kana balance mo kata paba ni atenjo kala the risk involved in going to school alekula na a balance mo kata na do kapla PTA jilao plato o kata ko ba o ale mi zo ngako mia azona nama na mi zo zoma na ma kuma kareji ba angada bona ado aleja ro ma ogbona totrogam again agabia ba EC electoral commission na amugo glambari yes limited registration or whatever kind of registration na agaba amuna ado fufufu it's true nyatafe dolala ni ama jim ko engaba amuna ba fufufu rek tafareka ko oga kaka toto na rudo wara kamala ngba oru ngochi ya ro kloshi ya ro za hand sanitizer na rudo mo katamalia ka na agaba na mo va fufufu na mako umma dolala ro domi ko oga trade afi ochoko dolala mamaji komiela kaka bia ngaba la electioneering season ado ogia journalist biero kiosaba between registration and campaign haki afufofo nona is a campaign ka rally omoji igana na ma at least their best presidential candidates ododoga we have 333,000 polling stations or branches near branch unit rashada o papoga kula dumahio PNC gona toga CPP gona toga NDC gona toga MPP gona toga NDP gona toga ta afufuma bashia gbana ji ga up to December na amogo domina na ma mi aba jigada muro na ngochi wiyo mokulo na ashiejejo they are no hand washing rally kena iko over cloth yafi na gretafa maliore vukaka afi December 7th to ha nyava adako so the options are clear but the mialon by December 7th election mi nyava adako ado kodada no rashenchi elabana meeting nyaro kijiduga a wada asa ajo itala angushangwa magona na ba aye la vavienga but let us stick to the basic principles of managing this disease na miengaba ale dolala kakana nyakata miano ayeji afina do aro onwachiwi na ado shiva kana na wa na jagba kloshikla ati kula azana aro na za hand sanitizer na miakata miira na nyakuta fo mi ya mi kokova afale na nonya do machocho viarali mashamaro yo face mask kala hamama we are learning to live with the new normal kakana mirashi mushiangchi na na ma ashioma avurofo na chachamia fa stretch you fishia so hioklato miara kamalio na mirashi hamokatangwa lala kakaga it will go round. No matter if you stop registration, if you stop school, if you stop university, if you stop basic, still a dollar kakaga. Labana amokata no gatro a year for gologio ma that was a sombre sarakajio. So enya melarashi kwengaba miao abama de kirikiwa mi jababa na mia al saurashi sasim.
na Zuopefia, Komi, Seshi, Amuganu Tome, Ghana, na Top Africa Radio, Hamburg, Germany.